Kunezimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili. Bekuyizimpi zembuso, ezobuzwe, ezezigodi, imindeni nako konke okunye okwagcina kungasahambelani. Nathi kade silokhu sihamba lana melokhu kuzaleka zonke lezi nduna ezagcina ziphenduka ukufa. Kulolu hambo lwethu besihamba sicosha, sihamba sifuya, sihamba sifunda nasemaphutheni njengoba namhlanje saphuthalaza bona ubuqiniso bokuthi kungani silapha sikhoyo. Mekuyothatha amandla esilo ukunyamalala kwalenyamazane eseyinyalalisise kakhulu phezu kwalamakhanda amadoda. Isilo esakhothama singakhothamanga, ngalenyamazane singazikhothanga amanxeba asemhlane waso angophanga. Abanye bathi ophela ngaphakathi bafa, abanye bafela ngaphakathi. Kwafana lokhu okuwumphakathi. Kwakufiwa kakhulu ngaleso sikhathi, angeke ngande kakhulu ngaliwe umthakathi. Kepha lesa sikhathi sasingafani nalesi isikhathi, ukuhluka kwezinkathi. Ngoba ngishilanga elalikhanya ngalesa sikhathi akulona leli alikhanya ngalesi sikhathi. Lalilihle ilanga langalesa sikhathi, ayemaningi futhi amalanga kulesa sikhathi. Sikhuluma ngoba kwakunamalanga okujabula, kunamalanga okujaba, amalanga okudumisa, amalanga okuthula, amalanga okomela izimfihlo, amalanga endlala, amalanga okusutha amaqiniso, amalanga okulwa. Izimpi ebezilwa ngesikhathi esiphambili obekade kuyizimpi zobuzwe, ezembuso, ezezigodi nemndeni nako konke okunye kwagcina kungasahambelani. Kulolu hambo lwethu melokhu kuzaleka zonke lezi nduna ezagcina ziphenduka ukufa njengoba kade sihamba mesamba sicosha, sihamba sifuya, sihamba sifunda nasemaphutheni njengoba namhlanje saphuthalaza ubuqiniso bokuthi kungani silapha sikhoyo. Abanye baye bathi ayilale, abanye